Kajaintia Students Union JSU kala IT ya kedorkas syaulat ke jela UCH Vijay Shankar da ke bekerpat ya u banyakren bat ke sorkar pedeng bat sorkar jela ban penbena ya ke jowai kum ka sama capital ke jela ban pentrekam no mardor ya ke inline permit ILP bat ban bishar binyak biang ya ka instrument of accession IOA balaya soy haka khat nyu tarik nailar khat khandai spa sapupra ngi kentu ban penbena ya ka jowai kum ka sama capital jongka Meghalaya ka banyai lang bat ka jingya kran ban ithu ya ketura kum ka winter capital ka badang don ha ka jimbishar da ka all party committee arhajar arpusan kani kan kentiu ya ki rilum jaintia ka jaka shong joki pnar war bhoi bat baite hapo jong ka jai binriu new trap bat kaban penti kena ya ka jinglong ba marengkat kum ka jai binriu ong ka JSU ha ka dorkas ka seng kalau ong ru ba ka jimper benaya ka jawai kum ka sama capital kan kentiu ya ka jinglong ba marengkat hapdeng ka jai binriu bat kan kentiu ya ki kam be tengka bat ya ki kam jungok kai perthaya ka than kila kedauru ya ka jinglong tenrai jong ka jawai ka jinglong balapen kre ha ka liang ka sensyar khadar bat ka jingdon kam ya ka roi ka par kum ki daw bakong san ki bekersyan ya ka di ka jingterwa ka JSU kala kerpat ru ya ka jing tuklar lem jong ulat ban penkloi ban pentrekam no ya ka ILP ha Meghalaya ka balasa teng nadu ba ka yingdor bar thau ain ka jela kala menjur ya ka resolution ha usnam arhajar khat khandai kila penpau ba ka ILP kan la bante la kam ya ka jingwan rung kerthep ki briu ki banabar bat kan aji ya rap ya ka khendo ka syap bat ka kolshor ka bahyar pateng jong ki trairi trai muluk harinung jaintia nalor kata ka seng kala kenturu ban bishar biang ya ka instrument of accession IOA ban penklan ya ki jingya da kat kum ka 6 schedule bat ban penti kena ya ka jing lai lu jong ki pai riulum kila kamru ba ka IOA ka kular ya ka jing sen syarhi da ki trai snong riulum halor ka khendo ka syap bat kiriti dustur henrei ka jing kentur pot ka don kam ban happen scam biang ya ka rilum jaintia What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Jaintia Student Union la yo appointment man kendo yo go no hang ne ko Raju Bahawan ke jing kendo jongi ta yo go no ka long agila alor ki lai tli kimat ki mangin ga liang jongi di pensinya go no ini kimat kilong kumne kemat ban kong ngi keren gede ba pelong ya ke jowai kom ke somar capital jong state ta ki ai ki bental ne kita kimat bangi ya keren menta ke sengi galong ba ikwa ban tips baik ba nadu bayo ya ke state ka arhoi terik namnya ndai spanya boar ikan mau baik nadu kitu por idon baik tangki lai teli kijai bendreu nadu ke kasi jaintia bat garo hade nang tu ikwa ro ban pentip ke jingdon jong gini gelai teli pelong ya ke state jong ni nota skowai ke bentaro ke bangi ikwa man pelong ya juai kum ke somar capital kedai baik bangi mau ba ke jaintia kedai ke first district apo ke state jong ni aka arko arterik ubanai February khat pandai spanya po arngi yo iga district jaintia ke jowai kedai ke district ke badang ko jowai kedai ke headquarter badang ko ngai jong ga apo district jaintia the skowai ke bentaro ngi perkat ba ni don ya ke jowai autonomous district council do khandai spa andriu bosau ke jowai subdivision ro kedai ke wai ngi benta ke kedai ke wai ngi division ke badang ko ngai apo united kasi jaintia district alor kini kimat nisnyau ba ada garo idowa banyo ego winter capital niru inong jaintia ngi don ga banyo ego summer capital kini kimat kilong ba kmat ngi kendo yau governor menta kasni skowai ga benta balengi dawa ban pelong ego jowai kum ga summer capital Nadi pai na po sa tay tanap sa time jaintia ngi pai ha liang ga jingnang jing start bidang duna ba tang ko boy ga government college po kyang nang ba idon kani ka kyang nang ba government college
itu adu arspa lai spa nuti kena idang syong kelas gawe ke government college hoi kidon ke jing dawaru ban penyo government college support is jengtiam adu menta neliang ke government kampat ai kata ngipai hagi health sector idang duna ki hospital idang duna ki facilities idang duna ki wei department ke dai bandona hospital ibri jongi hab ban lech du shalong go tinis ki wei ban lech sungar no mangimdon kita ki special liti babiang ngimdon kita ki equipments ki babiang apo iga jantia apo jantia te bangi pelong ingi bandawa de gini ki benta bangi kwa bayan galiang juga sorkar lada ka ai ke garo banlong kumgo winter capital ngiru idon hak ban yo iga summer capital ke jantia ngan itu ifi adu menta ni contribute kumbalait 5% to state economy ke jantia ke de ke jaka ka pakumi adu nyau 5% udah yong abagari jongi na po jatai sa jantia ke contribute sibo ni ka sorkar jongi balai pat ke development sudah ibat ba sa po garo dan is po kasi dingiro ngi senyaw balaga sorkar ke de kamdai ban nyaw silang kemat alor kini kemat atai ke de ko ke benta ke mi keren badu governor menta ke sini skawai ke benta ini tu fi yo ya minister trade apo jantia ila ajanda ban snai ke minister trade nrangi pai pat sa po garo gilayo sundan daga additional secretariat ka sanction kala apo hado cispa san benriu kuror ka bau chief minister bodom romla da plio mau nong rem ka khat khandai trik juna news nam arjara rosan te ngapai ba chief minister ong ba kani galong kejing angnut jong ipai ba ka thain garo ato chief minister ki cabinet minister ki perkhat pat kejing angnut jong ki brio support jantia rogo na wa kani additional secretariat kendon ga chief minister office cabinet minister office chief secretary bat bagi senior officer ni kwa harus stay ke join nomor ke sorkar ko ngakwa banjan chu pait ba sorkar kala banjan support garo bale gam la banjan support jantia hagini ki benta bangina lang ke seng idawa ban yo ke jawai kum summer capital tesko wai ke bentaro ngakwa ban kentu economic khmat jongi na po stay jantia kamtam mi laingut ki cabinet minister kan sedon ke autumn session ke banuan ke bansa sedang syen ke pratari ikwa bakini keren ni gimat amar kini gimat idon kambah bani keren kidon kata responsibility no menta gi bruna setai ga thain segawai ke bentang ikwa ban ai ku blairo yo MP Raja Sabha Van Roy Karluki la support yang yo ilmu bagi social media ni ai ku blairo yo MLA ke juai la support igani ga demand jongi te iga pat kran iga chief minister bodon burom seperkat yang mesetai ya setai ro support jentiam kamat kabar ngi mai keren mentabat governor ke dega ILP nitip bahaga kat kendai terik di sumber arjar kandai sorkar ni kelia kala pas ke resolution ban penyo ILP apa ke state ndai hado mentang nitip baga ILP kadang ne bai apa ke central approval dang don bai apa Delhi ipai gi state di neighboring state ngila bangga Arunachal Pradesh Nagaland, Mizoram, Manipur kelayo ILP. Ega baji apa asam menta kadon ke eviction drive. Abagi negi bar jalla ki bari ila manggi immigrants. Ila don hado life so pe wajar ngut illegal immigrants. Iting sar ba menta kin rungno segani garibe ijongi. Ngin sa syak terlep kum gi minority sang ni. Ka ILP kan dego way negi ikhtiar bangila ban identify gini gi bro. Kita ngila suatu ngila keren buat governor bangi don kam ILP bah hadu menta skawai ke bentang keren yo buat governor menta ke sengi ke dai ke IOA instrument of accession ke balai soy na do u bayo like lu keri India pedeng ke sorkar India buat ke atusan tu ngut kisim dapat rikasi kam don ke jing thok ke ba sai dan ni kam don ke prof hadu kanu ki nong jengtia ge don lang ha kata ke IOA ndrai ke don mulum la jing thok ba it extend up to Jaintia Hills. Kita ngejing tahu bahagia. Idon bila bandon kata kan ingun apa Jaintia. Bayadon lah kata ga instrument of accession. Tengi kan maru bahaya instrument of accession lah. Saya katnya turik Ogos kat ndai spak sabu pra. Te ke ega bangi ko ya keren hal organik ni sutu bagi instrument of accession ke ai ke ni ga bor. Ye ga rila jong ni banya dai kendeu siap riti sencar. Hagan ni ga ribe e jongi. Dingi pai support Nagaland mentah. Nagaland ila ada revisit ya kan ga ayo mentag la yo ya article 371A keju ngi do waru ke real be jongi namar mentang yo influx yo bopon bangila sak lai bang ila do hok
Cisha wat ga yo kam yo jam wat ku bun ki benta. Kini ki mat ngilak keren hai ki singi dai mentah ki kenduk sungi bat ugo wano. Dan ngisi dokumen ba naga liang jong ugo wano. Lo ai ga assurance bakin setung dak expert committee halor ba ya dai bat kini ki benta. Sekawero sekeren bat ke sorkar bat seduk sa te support del hero. Ban penyo lene ban pensiau ye ke jing dawa jong keseng mentah keseng. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.